undaba ezithi ukhipha isahluko inkomo zobaba ibuyanga emadlelweni kufakazwe nenduna yenkosi yathi madodana ithula kanjani inkomo yokababa idlala abafokazana sikhule emaphakathi nomphakathi hlanga lomhlabathi kahle kahle thina singabe ngabali kwasemzimbeni simdwayidwa zinkulumo zamagama abadala bekhulunyiswa ngokuthela besibona sethule nomkhumbi kathanda izinto hlanga lomhlabathi phambi kobuso bakho singabakho kodwa ngokwenza nangokuphila singabo kuhamba ukhamba ke lifuza imbiza ngoba kwabona esifunde kubo bebesephutheni iphutha ke salaphinda ukumuhle muhle itho izilokudlalisa abantwana mntwana abenzi bokuhle baphinduka ababi ngoba bayidlanzana kuyizinkumbe ezibuswa isona isondo kweliyajikajika isona siqubulo samavile songela abasebenzi isikhathi sisekhona kanti ke basekhona basayibambele isiko ndaba ezitha izitha zisigabisela ngesingenakho okungumongo wokuphila kekho ngaphika ukuthi sizondana sisodwa kanti sisodwa isono sethu kube uqhathaniso kwethu nokwangaphesheya kwamandamba sithula isikandaba ke nayo indaba sanda ngeenkulumo uma kufanele siphikisa abazi kangcono kunathi sibe muhle ngezenze eziphambene nesikompilo umlilo ubhuleka uma sekuvela ukufa nakhona ukuthuka nje kwesikhashana maqede sibuyele kwaphikizelo zabadala la isithi kuseyintweni khona bube selimthende okwakithi sekwadansela isiginci ugabigabi sigabisela ngeyithende sibaleka sihubha amasiko abantu sibiza okhokho babantu zule elibhula umlilo ngamazwi ngezwe limtoti zisahuba intombi zibheke emhlangeni noma ke usuwaphinduka imfashini ngoba ezinye zisebenzisa ubuningi bazo ivunule iconse ihambele ngasemuva noma sezaba izimpumputhe amampungeka abazali benike isaga sikaThenjisiwe beda nokuphuma esiqiwini iqiniso thina siphumile esiqwini ngoba inkolo iphambene nesiko wena kamalandela uma usukhothama emsamo uzusholeze kunomkhubula nomtshela uthi nasi sizwe sivuka obulwane inkonyane encane kandaba ke iseqhulwini zithi sebaphuza abafuzo obabamkhulu badlela ngisho isonto abakayikhona kunentaba ke sibuka ngethemba lokuthi kuyoqhamuka abathile bebuyisa ukuthela ngithi kunento zabantu ezathathwa ngethemba lokuthi izobuyisa ngikhuluma nje isingaphezulu kwama20 iminyaka azayo unkululeko kodwa ngiyasola ngathi ke bamfaka uduka nezo ngoba kadukeli ngasekhaya amadoda ke nawasaphinduka amadoda ngenani lengane zawo umshado kahulumeni nevoti baletheni langizona ondlela kunciphe imigcaco kwandimncwabo abashadile akuthatha isikhathi esitheni bendawanye amaqede bahlukanisa esihlukaniswa amafa angithi imshadi siyaphinduka indlela zokugwilika amagebe abantwana kwabona sebafunda ukondla ekuzaleni kwabo bengakafundi nokondla imali abesiboneleli bakhipha osizini bafaka osizini imali abesibonelelo ibakhipha osizini ibafaka osizini futhi mhlawumbe nenani labantu elikhona namhlanje emhlabeni eliphikisene nenhlolo zomdala ngoba kuzalwa ngale kokuhlelwa abayithama undawo ke bathi abazali bavuya ngelo ukuthi ifike ngephutha uthi mawuthi yalibhekela ukuthi alihloba nengqona lelibona bafike ngale kanti bafunde kanjani hlanga lomhlabathi baningi abangakukhuluma abangakusho kwamina kusimina okukhulumayo thunywe inkonzo sikhule emaphakathi nomphakathi hlanga lomhlabathi kahle kahle thina singabe ngabanje